Edem balaların bu dünyaga üzene gıybedet kılır için gine jibergen, yaraltkan Rabbimiz Allah subhanahu ve Teala'ga can ko'ngillerimizdan aytgan hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz her vaqtda bo'lib tursaydi. Suyukli Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge yol başçımızga, jitekçimizge, okutuşumuzga, örnegimizge, köngül türlerinden çıkan salavatlarımız hem selamlarımız toktavsız erişip tursalar idi. Mine cemaat bu ayetni biz her vakitte okuyuz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Min cinlerini hem kişilerini yüzüme gıybedet kılsınlar için gene yaralttım dey. Allah Teala. Kaybir kişi ite, kaybir kişi oylay. Min cinlerini hem kişilerini yüzüme gıybedet kılsınlar için yaralttım deyip gene oylay. Lakin Allah subhanahu ve Teala ite illa liya'budun. Mina gıybedet kılsınlar için gene de yaralttım de. Başka narsa için değil. Mina gıybedet kılıp yaşasınlar için gene de. Kişinin dünyaya yaratılığının maksatı biz unutmaska tiyişli biz. Maksat irte bilen turup küzüngni açtın iken Allah Teala sana birdiken tağın bir gün mana şuşa günni sin Allah Teala'ga gıybedet kılır için bağışlarga tiyiş. Günlerin hayırlı bulsun için. İrtelerin hayırlı bulsun için. Kişilerin hayırlı bulsun için. Gıybedette bulurga tiyişli eden balası. Hayır kişi hayırlı irtedi. Eki hayırlı kündi. Eki hayırlı irtedi. Esselamu aleyküm dediğimi sana Allah Teala'nın selamı bulsun dediğimi hayırlı irte, hayırlı gün, hayırlı keç, hayırlı tün. Cemaat bunlar bütünüse de yaxşı sözler. Lakin cemaat şuşu günlerimiz, keçlerimiz, tünlerimiz, irtelerimiz, ömürlerimiz hayırlı bulsun için kişinin ömrü gıybedette gene uzarga tiyiş. Mine cemaat sahabeler şuna bir çılgınlar da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip Hanzala isimli sahabesi mesela Ebu Bekir'ne çıratıp Ebu Bekir geyte Hanzala ite münafık buldu ele dey Hanzala dey münafık buldu dey. Ne olay itesin dey mene dey. Biz Allah ilçesi yanında dey onun bilen birge bolgan vakitta onun sözün tınlagan vakitta biz şunun hatli inde dey ahiret turundagına oylabız dey. Lakin onun yanından kitkeş ikinci türlü. Hatınlar balalar yanına koytabız da ikinci türlüge eğlenemiz. Ebu Bekir ite minde de şundi halet bitti. İkevleşip giterler cemaat. Onlarının koyguları cemaat nerse koyguları üzlerin koygurtkanlar olar. Ol oylap oturmay Hanzala kimdir falan kimdir tigen şulay işlegen bulay işlegen ol şunday olmandy değil mi cemaat? Hanzala ite min münafık bulup gittim biteli dey. Yani münafıklık sıfatı var minde dey. Nindi üzleri nindi derecede tenkitlegenler, kritikavat etkenler üzleri. Peygamberimiz yanına bargaş yımışların sırrı da nindi yımış bilen kildigiz dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ite eğer dedi siznin haletigiz
Minim yanımda bulgan kibik, minim yanımdan kitkenden soň da şuşulay dewam etsedi. Feriştelerdi sizge kulların suzup isenleşirler idi, selam verirler idi sizge. Lakin vakit, saaten ve saaten. Yani özünün vakıta bolarga tiyişti. Yani sizning ul gıybadetigiz üzülmi. Balalarınız bilen koytup oynagan vakıtta da, hatınıgız yanına koytkan vakıtta da, dünya işigiz bilen şagıllangan vakıtta da, ol cemaat münafıklıkty körsetmedi sizning. Lakin vakit sizdi gıybadette bulup, katı itirip, gıybadette bulurga tiyiş. İhlas gıybadette vakit. Lakin cemaat eğer de biz hatınыбызга, balalarımızga rizq alıp qayta turgan bolsak da, bu sadaka bu da gıybadet cemaat. Şuşu işlerimizni, turmuşlarımızny alıp bargan vakıtta biz Allah Teala'nın rizalığı turunda oylasak ol gıybadet bola cemaat. Ol namaz hukukuna tügül, uraza tutu, zikir tesbihta, Kur'an okudagına tügül gıybadet. Gıybadet bizning gün sayın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyte, oşa içip oturgan vakıtta hatınına temligine bir kisekni alıp eğer de onarga takdim etsen mene bu sina dip eytipdi. Ol sadaka Peygamberimiz eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Yani gıybadet balalarımız bilen oynauda, alarını kıçaklaw, alarını übü, alarını irkelew gıybadet. Lakin cemaat bizning hatalarımız, günahlarımız var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, mene şu hatalarını, günahlarınızını yuvatırgan eybirini sizge iretinmedi cemaat. Mında bik zor hikmetler var. Niçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şolay başlagan? Ele edullukum bi hayri bime yemhullahu bihil hataya. Peygamberimiz sırrı iretinmedi. Mine sahabeler göz aldına getiririz ele. Peygamberimiz iretinme bir yakşı işke digeç, yok kirek mi diye beytirler miken alar cemaat. Peygamberimiz bile yok kirek mi diye beytmiler alar. Lakin Peygamberimizin ireti usulü, kızık sındıra, kişinin indi ihtibarı artaşıl vakitta. Ele edullukum bime yemhullahu bihil hataya. Hatalarınızını, günahlarınızını yuvatırgan de cemaat. Yuvup, sürtüp alatırgan. Yemhu, sürtüp alı degen söz. Yani yok, eytirsinle ol işlemegen kebekke eylene. Hatalarınızını, günahlarınızını sürtüp alatırgan eybirini sizge iretinmedi. Bu birincisi, ve yarfa'u bihi derecet. Hem sizning dereceleringizni küteretirgan eybirini sizge iretinmedi. Cennetke kirge cemaat onun dereceleri var. Dereceler arta cennette, yugarrakka. Şuşa eybirler arkasında Peygamberimiz irete hazır. Sahabeler eytirler, elbette, bele ya Resulallah, elbette ey Allah ilçisi iret bizge deyip. Mine şul vakitta kişinin ihtibarlı vakitinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irete başlıyor. İç eybirini irete cemaat. Biz bitmende cemaat cümgaga kildik, mine şuşulay tıngnap oturur için ne tügül, onun bilen hazır biz gamel kılırga tiyişli biz. Hazır eyttik mine Peygamberimiz bizden sıradı, sizge iretinmedi, kösetinmedi. Biz de sahabeler şekilde eytemiz bitindi. Ey Allah ilçisi iret bizge hata günahlarımızını sırt etirgan eybirlerini. Allah Teala'nın bar gufran, gafu itü, ol kaplap koya. Sırt mi? Günahlarını körsetmeyçe kaplap koya kıyamet gününde. Vagfir lene zunubina deyip sırayımız iken, hata günahlarımızını başkalarga körsetmeyçe kaplap koy. San ide deyip sırayımız Allah Teala'dan. Eminde cemaat Allah Teala anı sırtıp ala iken.
Бітіргіш білән сіртіп алған кебек. Яки тақтаға язасың да, юш жөпірек білән ақбұрны сіртіп алған кебек. Юк. Аллах Теала шулай сірті. Бірінші ғамәл жамағат. Исбағул вудуи ғалал мәкәрих. Ширқандыра тұрған вақытларда тахаретіңні жеріне жеткіріп алуды. Бұл біріншісі. Ширқандыра тұрған вақытта. Сен ширлі. Тахарет алу сеңа жойсызрақ. Ләкин тахарет аласын жеріне жеткіріп. Үшер тапқыр еуіп. Қой бір кіші жамағат бетін юған вақытта екі қолы білән бетін бұлайғына айттырып сәпіріп ала жамағат. Бетіңні юық шеш қырыларынан башлап, міне шушылай қылаққа хәтлі, һәм сақал асларына хәтлі кіртіп юу, жеріне жеткіріп. Бұлайғына айттырып түгіл. Жеріне жеткіріп тахарет алу. Исбағул вуду. Исбақ деген сөз, жеріне жеткіру деген сөз. Allah Teala aytı: "Ve esba'a aleykum ni'amahu zahiratan ve batina." Sizge di Allah Teala di yaşırıp birile turgan hem açıktan açık birile turgan nimetlerini de jirine jitkirdi di. Esba'a aleykum. Allah Teala jirine jitkirgen yarata. Bütün öbürüne. Ondan bundan işlegen yaratmay. Bu da ibret. İsba'ul vudu. Jirine jitkirip al taharetni di. Şirkandыра тұрған вақытларда. Яки йокларға ятыр алдынан бетінде тахарет белән яту сүннәт. Ләкин синең йокың килә. Чыгып суга тотынасың килми. Тахарет ал шушындый вакытларда. Йокыңды ачылып китәргә мөмкин тахарет алгач. Ләкин шул вакытта теләмисең син тахарет алырга, ләкин тахарет аласың галал макарих. Ягъни ширкандыра тұрған вакытларда. Яки су салкын yolda барасың. Кыш көне yolыңда шеше белә су бар тахарет алырга. Кыш көне җил исә, үтерә торган әше җил, чыгасың да тахарет аласың. Кулыңа су салган сайын, билекләреңне юган сайын чирканып китәсең, ишеп калтырап китәсең. Носкиларыңны салып аягыңны юасың салкында. Читек кимәгән булсаң инде. Читек өстеннән мәсех алабыз бит инде. Җәмәгать, шушы вакытта ширкандыра торган вакытларда тахарет алу ди Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу синең хата гөнаһларыңны юып ала ди җәмәгать. Үзеңә үзең авырлык тудыру турында сүз бармый, ләкин тахарет алырга кирәк вакытта, ширкандыра торган вакытларда тахарет алуың хата гөнаһларыңны юып ала ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу җәмәгать тагы бер кат әйтәм, авырлык тудырып, кая салкын су бар икән, кая шундый мәшәкать тудырып була икән дип эзләп йөрергә түгел. Шушындый вакытларда тахарет алуың хата гөнаһларыңны юа торган җәмәгать. Бу Allah Teala'nın rahmeti. Bu birincisi oldu, ikincisi bardығы üçev. Ve kesratul huta ilel mesacid. Mescitlerge adımlarını kübeytüdü. Elle koyan Irak'tan eğlenip kili tügül cemaat. Irak'ta tıratırgan bulsan, senin her bir adımın sayın Allah Teala sol ayağını atlaganda bir hatаңны keçire, ikinci ayağını atlagan vakitte Allah Teala dereceni kötere. On ayağını atlaganda. Kesratul huta. Namazga yış yürü. Mine meselen cuma namazından kaytasın. Kay bir kişini atlasına bir güne körüyor cumada. Cumada gına. Bütün namazda yok. Gacep imanın kuvveti şuşunday. İkindege kilü qaytib ketdi ileden yoki jumgadan ikindege kile. İkindinden qaytib ketadi, annarısın akşamga kile. Akşamdan qaytib ketadi, yestuga kile. Kesratul huta, ya'ni mine şuşunu anlata, köp adımlar yasavdi. Peygamberimiz vaktinde bir kabile bulgan Ebu Selime degen.
Алар Иракта тора торган булганнар. Ниyatlari изге булып, гел мәчеткә намазга бару белән хыялланып, иләрен җәмәгать күчерергә теләгәннәр мәчет янына, якынга, мәчеттә намаз укыр өчен. Менә уйлап карагыз, кайсы тели яки иен сатып, моннандырак мәчет йорт алырга, мәчеткә йөрер өчен. Үз алдына китереп буламы, юкмы? Сахабалар, теге Ханзаланы искә, Ханзала үзе уйлаган, үзе турында. Монда Аллаһ ризалыгы өчен мәчеткә якын булыр өчен иләрен күчерергә яки күчеп утырырга теләгәннәр мәчет янынарак. Пәйгамбәрбез әйтте саллаллаһу алейһи ва саллям: "Диярукум". Юк, калсын ди иләрегез ди. Иракта туктабу асаракум. Сезнең изләрегезне Аллаһ Тәгалә яза битте. Иракта торган сайын атлап килү мәчеткә. Безнең хата гынаһларыбызны җәмәгать юып ала. Бу нәрсәне күрсәтә? Иманыңның көчле булуын. Иманың синең җәмәгать көчле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә дип әйтте? Иң авыр намазлар ди, мунафиклар өчен ди. Мунафиклар өчен Ханзала курыккан җәмәгать. Әбу Бәкр курыккан, Гомәр курыккан, башкалар курыкканнар. Иң авыр намазлар ди мунафиклар өчен. Ястү белән иртәнге намазлары ди. Иң авыр. Ул безне сагайтырга тиеш, куркытырга тиеш. Ул бит мунафиклар өчен дигән. Ул килмәгән кеше мунафик дигән сүз түгел, ләкин мунафикларның гамәле ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям иретә безнең хата гынаһларыбызны юа торган әйберне. Һәм әйтә, бу өченчесе. وانتظار الصلاة بعد الصلاة. Һәм намаз укыганнан соң ди, икенче намазны көтеп тору ди. Мәсәлән, җомганы укыдың, әгәр дә синең бик ашыгыч эшләрең булмаса, ул мәчеттә утырып кал дигән сүз түгел. Дөрес аңларга кирәк. Намазны көтеп тора кеше. Коръән, тәсбих, зикр, дуа кыла, икенде җитә. Бу кешенең Аллаһ Тәгалә хата гынаһларын юып ала икендегә хәтле. Һәм икенче хадистә әйтә, тәһарәте бозылгынчыга хәтле, әгәр мәчеттә калса бер намаздан соң икенче намазга хәтле, ул кешегә фәрештәләр Аллаһумма гфирһу вархамһу, Раббым аны гафу ит, анарга рәхимле бул дип әйтеп, фәрештәләр дуа кылып торалар. Һәм Аллаһ Тәгаләнең хаталарын, гынаһларын юа. Икенче намазны көткән вакытында. Һәм ул хәтта утырып торса да, ул икенче намаз вакыты кергенчегә хәтле намазда санала дип Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейһи ва саллям. Моны көн сайын эшләп булмаса да җәмәгать. Айына бер булса да, атнасына бер булса да. Көн сайын эшләү әлбәттә мөмкин түгел. Кешенең эше бар, дөньясы бар, нәрсә барасы бар, нәрсә эшлисе бар. Ягъни бу гамәлне кылырга, кызыгырга кирәк. Пәйгамбәрбез бит иретимме диде. Без бит әйттек, әйе, Аллаһ илчесе ирет диде. Без бит инде әйтмәбез, юк, кирәкми дип. Әлбәттә җәмәгать моны үтәми торган кешеләр алга ул кирәкми. Әйтерсең лә әйтәм, юк, Аллаһ илчесе, безгә кирәкми улай бер. Минем булай да изгелекләрем, әҗер савапларым инде монда күп. Мин дә җәннәткә кермәсәм, инде кем керер тагын? Мин инде фәлән елдан бирле намаз укыйм дип әйтеп. Я шайтан ничек алды җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахабаларына иретә, "Әлә адуллукум?" Иретимме ди? Һәм иретте Пәйгамбәрбез. Һәм җәмәгать, әгәр дә кеше намаз укып, кайтып китсә дә, көткән кешегә санала икенче намазны. Әгәр дә ул кайтып киткәннән соң тагын мәчеткә бару нияте белән кайтып китсә, һәм килә алмаса, төрле сәбәп белән, ул кешегә әҗер савап барбыр. Чөнки иннамал аъмалу бинният. Чөнки ниятеңә карап
ejir sevap birirler. Yaki hata günahlar birirler. Niyetine qarab. Şoňa göre şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinin ahirinde aytdy: "Fezalikumur ribat, fezalikumur ribat, fezalikumur ribat." 3 tapkır aytgan ulanı, "Mine bu di sizning di Allah yolunda di sakta, qorawulda turu bilen beraberdi." Peygamberimiz aytdy sallallahu aleyhi ve sellem: "Ribatu yawmin fi sabilillah." Allah rizalygy üçin bir kişi di il çigin saklap, musulmanlarını il çigin saklap bir gün ribatta tursa qorawulda, ol anın için bütün dünyadağı nimetlerden hayırlıdır. Fezalikumur ribat. Mine şuşalarını siz işlesegiz di, şuşa ebirlerini, siz di Allah rizalığı için Allah yolunda qorawulda ayrılmayça, üzün beylep koygan şekilde turu ejri birilirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu ve teala cümle bizge, cemaati bizge, her barşalarımızga da şuşu vağde itilgen ejir sevaplarga erişu için hatalarımızını, günahlarımızını Allah subhanahu ve teala yusun için şuşu gamellerini kılırga Allah subhanahu ve teala bar bizga da nasip bolsa idi. Şuşu hadisine cemaat Ebu Hurayra'dan kelgen hadis boldu, Sahih Muslim hadisler jyntygynda hadis sahih. Allah subhanahu ve teala her barşalarımızga da özünün rizalygyna erişip Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine iyerip yaşawlaryny nasip bolsaydı. Aqulu qawli hada ve estağfirullah ve lekum ve lisairil mu'minin ve estağfiruhu innehu huvel gafurur rahim.